Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka sengi kilong. Syajid Samla kit kupar na kenci banyak kobrwai ha California, USA. Penkup buram menteri rangba ika kenhun football ke skul Minken Christian. Penlong awareness program ke DCPU halor ke Shongka kena hamairang. Ban terwa ka knam laimat syaka KHEDC ban pentrekam. Tementang ini apai syaki khubor ke bakamnya. Usamla kit kupar nong set arpu senam kerta ubasyong basa hakan shi Eastern West Khasi Hills ubalara ya kanam ladu hakajingya kop ruai surken od season 3 rengkat ke song pisa shilak tengka menta ula syajid ban net yakun sah hakajingya kop ruai ban penlong daga World Championship of Performing Arts California USA nadu ka khanyo terik hadu arpu khandai terik naitung menta usnam. Usamla kit kupar nong siet uladon haka tap niang jung Reverend Padar Michael Makri, Director donbosco Youth Center, ubala betin lenti ban hikaya u ban kiu irat haka sap kapong ruai namar udan ke sur batiang kum u angel rangba. Habalayo jing tip ya kajing syajid usamla kit kupar nong siet ban yakun haka ni ke lumpung u Reverend Padar Michael Makri ula kenti da kajing kemen bat kerku kerdo yau ni usamla baun le abha ban wanra ya ka nam ka buram ha ka yeng ka sem ya ka donbosco Youth Center ya ka Jylla bat ya ka ri India baro ka we ha ka ni ka jinga kop ruai ha California kinong ya kun kin wan na ki nyau potli ki ri ka perthei bat ka song pisa balapan up na ka benta kinong job ka long hadu hinyau lak hajar dolar ka pisa USA. Uni usamla ula kerpat naki parari bat eka sorkar Jylla ban peno jingerap kat baki lae bat ban bay lenti ban poi syakane ka jingakop ka bajengai nakane kari. Ngai ka presiden ban sekretari ngikit bok kerjang mengenai ngikit kupar bedi kui usamla patris tamna ku kupar batangdet mo nak kenang na sekelu ngikit ki usan pher bat de ba presiden adminat ban subana kudai ya ikpa pa jikit badan minta kadai keduksa ki ba ki lokpa ki lokmi ba kin anusin ya kikun memang tadi sab katalin kadai kuwe kara aikam macam ba kadai kuwe ka burom ya ka skin Meghalaya kunju ya ke India di subana kudai ya sama kit ba dayo ban shibata om tang bo national level and they yo ban they present aka world championship by go wai juga pertandingan ko bay kita akan jubor ko bay ka pertandingan di kerman Meghalaya ka all Meghalaya dan sen ni kipok kipian siapa ini benlek shibata ko Amerika ibu nak cintai nak benda jadi bat ni geskan dulu kali cintai kerpan kalian kawan Meghalaya dan sosial kalau kau ka lendi perwanra ya ke jingjok ya ke nam burong ya ke India uju ya ke Jylla Meghalaya jengi burong kau padahal ni pun idan katu kali ban ai khubeiru ya ki bagi kena kiba represent hagi national level kiba example kum state Jawa lan wanda prom sisa ya state jeni natangis kepada kubleiru kibok kubyaru nak bantai yang man kharjana mentai dan apa nomba mobile bagi kibok kubyaru ya sama yang mampu badan benda national level pada juga hip hop India kibok iru practice ban Kristau berbenrak beron yang kena jom ke Jylla Meghalaya jengi ni berkuai di hari kedua ni Kajingle abha jong ka school Minken Christian Higher Secondary School ha kajingle kai football ha France dangshen kala penlong yo menteri rangba ke Jylla ban penkup buram kerpang ya ka kenhun barok kawe ha ka pratarik jadmit ha sekretariat Minken Christian Higher Secondary School kala khore ka kerdan balai ha ka lempung ya kop football ka balalong dangshen ha nong ba Paris France
Menteri Rangba habakran hakajingalang ulaong bakajing kersan jaga sorkar san paulak tengka nagabenta kajinglut jingsep jong kanika kunhun kam Samla long leno namarkan ni kalaya rab eki banyo shu ya kajing tebet hakarukom ya lekai haba kalaya kendu berkitim nakiri ke pertai ula pentip ru baka academy hikai football bapau nam hadau ba Europe ka Olympic Leonis Academy kala khot ngobha karpang ya kunhun ya lekai under 18 juga Meghalaya banwan hikai pentebet nagabenta arpos ngi haka wei neki school hikai ya lekai football bapau nam jongka hari France haujeliu mentahi usnem our own honorable chief minister. Very good afternoon, ladies and gentlemen. It is a joy to be here once again to Super Cup 2024. Champions in the state level Super Cup 2024. Richborn Harpuri, please come forward. Shillong Nonglat. Let's clap for them. Let's clap for the boys. Erikson Pamsat. Sandur Ravindra. Frankie Dekhal. Khubor Khasi. Alistair Thank Vanangsan Longklang. This is indeed a very proud moment for me, a proud moment for our state, and a very proud moment for each and every one of you. You have had the opportunity to represent not just your school, not just our state, but the country in the Indo-French football tournament of 2025. And not only did you represent the country, but you also came third in this tournament. And once again, I congratulate you for that. And I think they all deserve another round of applause for this great performance that they have done in this particular tournament that was held in France. As a state government, for us sports is very, very important. I always repeat that it is important for us not only because we feel that the talent is there and it just needs the support, and with that support our youngsters can actually perform very well at local as well as national and international tournaments. Ka Office District Child Protection Unit Eastern West Khasi Hills District Mairang menta kasngi kala penlong ya ka awareness program halor kaan ke bapersha ya ka shongkha shongman kena Prevention of Child Marriage Bosco Act arhajar khatar ban pensngau thu pat ba halor ka jingma na kum kini ki jing shongkha kena kumju ka ai Bosco arhajar kaan Bosco arhajar khatar ka penshitom ting ya ki kimi ki kpa ki bahiyeng hasem ki badon kti ban penslur ni penshongkha ki khun ki badang redreta ladadon ki bahiyeng ki ba penslur ya kum kini ki jing shongkha kena manu la ban ujor ki bor jongkaan kita ki badon kti kin ngat haki kendon an baperking ya kani ke jingalang batai bat pensyai pat ba la penlong hatirat sing Memorial Hall pendeng Yong Mairang
Hakane ka Jylla laai ka jing pensha de ki riu shampang na ka office DMHO, DHEW, DCPU bat na katnat pulit halor ki an ki ba khang ban pensyong khai ki khana ki badang rata. Labatai ru halor ka jing dap shi post nam ka scheme beti bachao, beti padhao ka ba kantiu ki khana kan thei ha ka liang ka jing nang jing tip bapun jai. Ki khana skol berkinang hikai na ki skol baper na ka ni ka district kila yo jing pensyai bat jing mentoy shikadai e na ki jing batai jong ki riu shampang ha ka ni kasngi. What is our role in this? I want to know about what is child marriage. What is child marriage? Child marriage. Child marriage kemudian kedeka syongka kena, kata syongka kena. Keba kekum kenika ai child marriage ai kata kebagi kilabu yang di Shillong dan syongka kedai banithok. Kemudian banithok dan balak balak banithok kedai 21 years dan kedai 18 years. Nada ilu kiba banithok yang kena yang syur dan barang pok kata apa kita bencidong. Nangka ke siapa tadi ke pokso pada ini kan pokso tidak syur ini pokso yang ke pokso Act 2012 dan dia yang jadi di balai penukam dan di bahaya semjoki di balai di penukam yang mati hak ke pokso dan dia dengan saya sibuk nak kirim pada tip pada long pada penukam berkenikaan Bosco Act. Kemudian kuat bermata yang disyarahkan dengan Bosco Act. Ketika Bosco Act. Ketika Bosco Act, ketika kewenigaan kepala wanrak kesukaan India, kepala penerikan penusnan Ahmad Khan. Nak kebentar bangada yang kena nak keluk kecil syak Khubor yang kalau yang jadi nak kalau dan lebasu tak lepakon ni nak kalau lepakon ni nak kalau kini yang di video lepakon teknik kamu soal kedai bangada yang kena nak keluk syak Khubor yang kalau yang jadi di bawa orang kena ni kena bawa orang kena ni kamu tanya kena penting mereka tahu lagi kena sedang bertuju. Dikinu kita mereka tahu dikinu di badan lalu kita ini sedang di badan apa kamu hak pasnya. Dia dikinu kita lalu yang badan apa pasnya ikut ini lagi kena. Unoyalam kaseng san hima khud unyautrap National Awakening Movement knam ba Thomas Pasa ulaya kendu ya uba Borlang Renja Chief Executive Member CEM ke KHEDC haka pratarik Iaiong bat ulaturwa hau lai teli kimat ban pentre kamno banyada ya kajaj ban riu na kajingtur jong kibriu kiba na Khuborjylla. Kini lai teli kimat kiba uba Thomas ulaturwa ya CEM ban pentre kamno mardor kilong ban penkela bat penjana ya ka Autonomous District Rule 128 jong ka Assam bat Meghalaya Autonomous District Council ban khangla deki bam dei khasi ban yo ban tap vote haki election district council kamat ka baar kalong ban pensange mardor ya ka jing yo alat ka jaj penriu achik garo ban long rang ba shnong haraj marwet riboy district bat kamat kabalai kalong ban pensange ano ya ka jing ai trading license Khuborjylla bat ban sange ano ya ka jing penthama ya ki trading license haki tu ki kam ki ba ki khasi kila ban tre ban kata apa dengan jingwan ni kenduk ojong ni council pemacu hang kendia kene hadin bala thau isi kene kasing benukam no wani kenduk ya ka isi ka batma jo ke isi ana kimat ke dikibarin kimat ke dibarin bala juwan na kapor teng la so long bi nak lan tuge bagi ju si ju imat ni ra sira anri umpan se benlek umno kat ba 4 poin sa thau kat ba 4 urlong kijing temu ki angnot ni haban wan siwan te nak kalian ka jongi ka ba lightly ki bentak ki bangsan bang ira wan nyau hai CM das ni bat ka banukong ya
kabak kongsan kabala ban ktai ngajak beriu hakipor di banwan kantami ki pateng banwan kadai ka jing kerpat ka jongi ya ka ke cirsi ban penkelano ya tak iri rule ko sis pa pra ban khangla ya ki bam de ki khasi bagi tabut habok ka district council ya ini imat kam thamai syuk atau ki paiba bakiru ya di osnyong la bun sin bagi keren ini bentang ban na kalian di CM ko sutunat ba Iaiong insim kiai kini insong bagi officer of the council kini perkhat ma dengan nanti pada kalian la jongi ni pen pau iba ilong ki bakloi ban ya ai lang ibu ban batai lagi lat kelenti kumnu ban ulong ya kini ka kam da kelenti jong ka an kai tengi kimi nanti ba hadin bun sin la uni keduk i parti iba mensua da kampoi semua ban mentale se kani ke isi mentah kantor do kolam masai baru banap baki bala mentabut habok aki CDC kidai bandai tang NAKA jaj benreu khasi ben ki garuru ndai dah puram ndai bagi akan persya jaj benreu here ki garu hills wah ni jantia khasi ke jo ka brin utra ben ma jaj benreu khasi ben teki ki mak thap sathia ai kim tuklare kerti ko dostor jong lajong ya ka hap lajong siane pada ai bangin thep mangin na jeng kasi kan ti tai jing kepat jogi ban kong ya ka council ka bar pada gila pensniau biang ICM halor ka jeng long jeng man hang tepo than marwet gila pentibi kerteng jogi sno ki babon ba ki babat kamrang ba snong ki dei na jeng baru mat yakane kam dei su pala pai ba ngatai pi upi kemal ba dan ausem beladam bakini ki self claim rang ba snong kira le ikando ya CM jong ke Jylla ko jong ibat kira le ibu ke Jindawa ba kiri banyo sernat no sunat na deh mamelin de ko bangila mangi pada hadu menta kira penun kam ya kalau letterhead jong dor bar snong ya ka seal jong dor bar snong ba kitrikam ko girang ba snong pada ka pen khan pada ya ka an jong ka 5 million jong arjar mio tena kalian ka jong ngila pen sneu CM ba kala don ka jing I court I sila I dollar I residential certificate ka bajur ba ham tu ya po kithan tem right marwan but kadang ka jing di cakar ka bajur tekan ni kan wanra ka jing ma ka bakrawa yang iku bajai mereu bat na kalian jong ICM Iaiong ba kani ka mat lei ila ju yo snu teng ya kani ka jing long jing man na kata ka ring sultanat Kinoyalam ka Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP hakah nyau terik Iaiong kila ai buram rengkat kajing ai sngob ha daka memento bat kasong pisa ya usamla Kevin Lingdo Sangriang hakah ying sa ka jong u halor ka jing job jong u ya ka nam champion hakah 21st National Mountain Bike Championship 8,000 arpusan dang shen na kilo morni jaga Jylla Haryana. Uba Enbors Im General Secretary FKJGP mau kerwat circle habakran hakajingalang ula ai kuble ya usamla Kevin Lingdo Sangriang ubalapoi syakathong joga jingjob hakajingya kun haka 21st National Mountain Bike Championship 8,000 arpusan. Ka jingjob berjingwan ra ya ka nam ka burom na ka ni ka jingya kop kala long ka nuksa ka babha na ka benta ki wei pat ki para samla jong ka dong pat ka than baro ka wei ula ong. Habaya kun hakijing Yakob, deban bu eka thong hakmat ban poi syaka nam joka jingjob laong uba enbor. Hakajing kran penpai keliang ya kajing sungungu usamla Kevin Lingdo Sangriang ula penpau kajing sungungu ningkong ya ublei trai kenrat ubala betin lenti bat gadai hakajing ya lenti jong ban poi shadu ka thong jingjob. Ula sungungu ru kimi kikpa kiba juyai pensluri ban tur syakijing ya le jong kajing im. Kaddu ulapan pau kajing sngongu ya kinong ya lam bat ya kaseng FKJGP kibala ai men CMU dakane kajing penkup buram. Ula ya thu khana ya kajing ya kunjung bat ula kur arteli kita kemaksiar haka cross country time trial bat haka cross country Olympic XCO kabala penleng
ngo bat penang ya kinong ya kun ki weipat ki Jylla kari India ki ba pendon kam da ki bike baremdor bat ki ba klan. Gula alum hamon lapor buat ketang ai kuple ya ka FK JGP ka Federation of Khasinews and Ngaro People gula kai kan ka momento ling jingjop nga haka 21st MTB National Championship ti kane ka ti kasin ka buar bu ngaco ya ka goal but last time ngaco arta silver haka 20th National MTB Championship kaweng sengu mena chung asem bu kilaya kerchan ba ya kan kayanga la ka de ka yong kai ka bu be Chundor ka bu be la re bun cho wala ka taw kilaya kerchan ba kilaya bun cho ya ka mar ka ya ka bu enkam nga tingai ku play mena chung pro U principal rengkat kinong hikai bat ki khana school ka Umroy Presbyterian Higher Secondary School haka step pratarik Iaiong kila priang burom ya ka Samla Queen C Kharsano kabala rung haka kerdan ka bahnyo haka top 20 jong ka results SSLC balapan mi da ka embos mentau snap kumban shupen kan mau ka Umroy Presbyterian Secondary School kala pha san phongut ki khana school banyale ya ka exam matrik bat haka result baro san phongut kila pas ya ka exam jong ki na pedeng kisan phongut ke Samla Queen C Kharsano marwe kala kiu syaka kerdan ke bahnyo haka top 20 da ka bayo san spa hnre pupra bat shi spa mark haka subject health education ka school kala pedeng sngo bharu ya kisan phongut ki wei bat ki khana ki bala pas bha harangkat ki kentien kentu kan pham bat kerkhu kerdo ya kini ki Samla bakindang yai kiu irat ha ki jing puli jongki U principal ba TP Timung ulapan pau ya ka jingkemen ban yo I baka kerteng jo ka school kala rong hapo ka top 20 bat ula ai khuble kerpang ya ka Samla Queen C Kharsano kabala tre shitom ban minute top haki jing puli ka jongka ban kenjo sendon hadu kani ka kerdan kani ka jing job jong ka Samla Queen C kade ka sin ka baningkong baka ni ka school kan poi ha kani ka kerdan ula ong Bangalito ka ya ka bu exam but ngaskuting yo ba kadang ka jing ting hanga yo ba ngam namla anyway da ka jing yarap jing kuna hikai na school ka jing yalam menti jungki ka jing ai min sim lang na yeng te nga bang yo min sim shibun ngadan ki jing e a por ba ka exam ring ngam give up yala dia dengan ye tre bisa aman tre shidong na may kulit siya kaman kapag magka exam ka jing jang kalong ba ngadon ka jing yo ba ban naman ban ni hap kre ka jing kre jang nga shooting yo ba ngamla ban kre ba ngamla ban ko up iba ki subject iba ki chapter ki jing kalong shooting kin yo kung kinu kili te ngamnang kin ban form ki answer dia yang apa mathematician nadu ba nga dangden di issue ka ipa yara ko kun government te menta ngala he menta anda ngala kam he class nga create jangan sisni kanu kanta pipur man kasni kuntu kan muskul te nang dayo tan ka tan saw kunta sang kanta te ka por bangayo shiti kuntu andre kanta nyu kanta nga sekret haskon nga jushi benta kung kispot kung kispot ngam da shimtan kitu kibalong feel clear ngash aga spot nga shimbentakan kung ki match pass da kitu di jay akay kibat-barin da ki school activities kung ki program ban kiwi ki program kiba ni pelong haskon teknologi school kajing shimbenta juni haskon kaya rap shibuni ngilang ban pensing jing bo jimper khat jing ladangi shong than tan hak ba ladangi kulit kot tham long ko baka penkia jing bo jimper khat jing ni dan kam kum kiwe ba ki refreshment lada ki long program school ni so komen shibo ladangi yo ban shiben ta school te kam penthut ini hindai kaya rap ini kan kentiu ini lada ini dan kum kini kisah na school kini
gila bentin tiu ya ladi kin nasur gila bani rap ini gila dan la hakinu kinu kisap kini kita talent ki bani kan ka Khubor nga ka bang ka ban ai siki paralog jena na banta kitu ki bang te ya ko exam tahu senam ka wei ka de kan jintri shitam ni de bentin bat ka kuar ni de bentin kuar hai ka kuar Khubor kalau berengkam halal lagi ladu kangin dalam nak benwan haishu. Jadi kebenikau di benkin kuar ya Khubor. Di benkin mau berabor di mulai benduai. Nang bola menyerap ini. Di bendurong kena kita ya kini apa. Dengan ini bendan kajing snow. Ini di bendan tak kemensiam bengin trishitam. Ini di bendan tak kemensiam bersenang. Di ben trishitam kenang bangin yo benkai doso kajing jam. Uba Anthony Karnayor, President Ribhoy Weightlifting Association, ulapan bena Bakaneka Association kan penlong ya kajing Yakop Meghalaya Invitation Tournament haka katway bat kat artarik Iaiong ha Indo Hall lakadat nongpo. Kumta ka Ribhoy Weightlifting Association ka khot ka wer ya ki Samla kan thai bat shinrang na ki way bat ki district ka Jylla ban wanshin banta ha ka ni ka lumpong Yakop. Ka Meghalaya Weightlifting Association ru kasnok tilang ban penyat ya kini ka tournament ulaong. Kiway pat kinong yalam jo ka Meghalaya Weightlifting Association kiba kentop ya uba Donald Rambai, President Meghalaya Weightlifting Association, bad u Vikram Ali, kila don lang bad uba Anthony Karnayor hakajing penbena ya kini ka tournament. Kinong yalam kini ka association kila ya tho haka katway tarik Iaiong kandon ka jing ai jing hikai ya kinong hikai. Coach, bat haka khatar tarik Iaiong pat kandon ka jingya kun ban shembenta daki rang bat ki thai ra nar na ki way ki district ka Jylla. Sir Vikram lawan kena ne Khubor district kejungi balik ke Meghalaya Weightlifting Association ke bala ai ni kelat pulang ya ke Meghalaya Invitation Weightlifting Tournament haka bangila khot soba kam league open mala shu jit khot soba na ki khatli ki district kemudian kembas sopo tam ke nong ilakai but tinggi kai kan dan sedang coaching bola besar ada kharui tarik dan coaching bola sini but tarik pada competition lagi kan thai but senrang kan dan adu sport league kategori media di Balaiwan hangne de mentak sini ngidan hangne apa sekedar support DC office ban benar ba di don ngi kai trong Meghalaya weightlifting but company and sports talent sports society talents but isat background one of the limne isat background itu page yang company provide apa Meghalaya ban kumno ban thank ya weightlifting apa khasi joni apa charu support Bada kitu ki Khubor nglapoy sa kapakut tar hadu bangin daya champion Khublei Shibon.